Muri iki gitondo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga mu gihugu cy'u Burundi azindutse akora amakosa akomeye cyane kuri rwe rwa X yahoze yitwa Twitter mu minsi yashize. Ngubu rero ikaba yarabaye X. Uti yaba yavuze iki, yaba yakoze iki? Yamaze gushinja Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Qatar ko ari ibihugu byabaswe na ruswa ndetse bikomeje kurya ruswa, by'umwihariko muri iki kibazo cya M23 ndetse na Congo, utirengagije n'u Rwanda ruhora rushyirwamo umunsi ku munsi rushinjwa gufasha M23. Ni muri urwo rwego rero uyu mugabo yazindutse avuga ibidasanzwe ndetse ashinja Qatar ko yaba iha Leta Zunze Ubumwe za Amerika amafaranga menshi kugira ngo idafatira u Rwanda ibihano. Ni nyuma y'amasezerano i Washington DC. Murabizi u Rwanda rwagiranye na Repubulika ya Demokarasi ya Congo, by'umwihariko umuhuza ari Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse ari Trump wari uhibereye. None rero ni nabyo byatumye General Neva nawe afata iya mbere ajya kuri urwo rukuta rwa X maze atangaza amagambo asa nkaho ari gusaba imbabazi. Reka tuze tubyinjiremo. Icyo usabwa ni ukora subscribe hasi aho ngaho, maze tukajya tubana mu biganiro bigiye bitandukanye tugenda tukugezaho. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga yitwa Edouard Bizimana, ni mu Burundi, niwe wagiye ku rubuga rwe rwa Twitter cyangwa se rwa X maze atangaza amagambo avuga ngo bamaganye ibikorwa bibi bya Qatar mu gutuma ubuhuza cyangwa se mu gutuma ibyo Burundi mu byo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ndetse n'u Rwanda byemeranyijwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, by'umwihariko muri Washington DC bidashyirwa mu bikorwa, kubera ko hari imyanzuro imwe n'imwe avuga ko yafatwaga cyangwa se Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafataga zigafatira u Rwanda, bagafata ibyemezo byo kuba bahana u Rwanda, ariko Qatar ikitambika igatanga amafaranga atari makeya kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, maze Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigahagarika ibikorwa byo kuba azahana u Rwanda ndetse zigashishikariza n'abandi kudahana u Rwanda muri rusange. Ikibi ngibi byari bivuze ko ubwo ngubwo Qatar itanga ruswa kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, maze Leta Zunze Ubumwe nazo zikayakira, by'umwihariko binyuze kuri Donald Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo ngibyo rero bikaba byarakaje Qatar, birakaza Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'abandi bantu benshi bagiye batandukanye ku mbuga nkoranyambaga bagiye batangaza ko ibintu uyu Minisitiri w'u Burundi akoze bidasanzwe ndetse ari ibintu u Burundi bushobora kuza kumva ndetse bikaza kubagiraho ingaruka muri rusange, ndetse bikavuga ko abarundi ushobora gusanga bari kwivanga mu bintu nabo batazi cyangwa se bari kwishyira mu kangaratete, nabo badasobanukiwe neza icyo ayo magambo avuze, ndetse hari n'abadatinya kuvuga ko ubwo ngubwo ari byo mu gikari nyine ubutegetsi bw'u Burundi buba buganira, ndetse bikaba byanatuma uyu Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga aza kwitereka ku mbuga nkoranyambaga maze agatangaza bimwe mu byo baba baganiriye mu gikari nk'abayobozi. Ni muri urwo rwego rero na Perezida w'u Burundi akimara kubona uko ibyo bigenze, ayo magambo atangajwe, ayo magambo adashimishije yaba abo ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se abantu muri rusange b'abanyapolitike n'abandi basanzwe barebera hafi bya politike, akabona ko nawe ubwe bishobora kumugiraho ingaruka, kubera ko bino ni ibihugu bikomeye kandi ni ibihugu bifite uruhare runini cyane muri ubu buhuza ndetse muri iki kibazo cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo, maze agahita ajya kuri X nawe akagira ibyo atangaza bisa no gusaba imbabazi, akavuga ko bashimira uruhare Qatar igira mu buhuza no gushakira umutekano ibihugu muri rusange ku isi hose, by'umwihariko muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo ndetse na M23, batirengagije n'u Rwanda aho ruziramo. Murabizi ko rukunda gushyirwa mu majwi ko narwo ruri mu ruteza umutekano muke muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Maze rero uyu
uyu perezida Neva arangije agaragaza ko ashimira Katari kuri urwo ruhare igira ndetse no kuba Katari ari igihugu gikomeye kandi ubona gifite uruhare mu bikorwa byinshi bitandukanye ku isi no mu iterambere muri rusange, maze akavuga ko batanejejwe n'amagambo yatangajwe na Minisitiri Edouard Bizimana ari Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga, ko urebye batifatanyije nayo ndetse basa nkaho basaba imbabazi Katari ku bw'ayo magambo no kwisegura ku bw'ibyo byatangajwe byose ku mbuga nkoranyambaga ariho kuri Twitter, maze ahita agenda. Ntabwo byatinze rero na Katari yaje gusubiza maze isaba imbabazi, nako itanga imbabazi ku Burundi no kuri Perezida Neva ndetse no kuri uyu Minisitiri Edouard Bizimana. Batanga imbabazi bavuga ko bahaye imbabazi ariko bakwiye kugira uruhare nabo mu kuba East Africa yagira amahoro, Burundi bwagira amahoro ndetse na Afurika muri rusange, ntibabe abambere mu kuba bafata iya mbere mu guteza umutekano muke yaba ku isi, yaba muri Afurika, yaba muri East Africa ndetse n'imbere wabo mu gihugu muri rusange. By'umwihariko kuko ntitwahwemye kumva Burundi nabwo bufite ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bari mu bagiye kurwana no guhatana, bari mu bagiye guteza umutekano muke, baha ingabo FARDC bakarwana ndetse bakajya kwica abaturage muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. N'ubu kandi ntiwahwema kumva ko Burundi bukomeza gutangaza intambara yaba hagati yabo n'u Rwanda, ndetse ubona ko ari ibintu biba bidashimishije muri rusange. Maze rero Katari ntiyatinye kuvuga ko nabo bakwiye kuba bagira icyo bakora kugira ngo umutekano n'amahoro biganze muri ibi bice. Muri ubwo bufatanye rero n'ubundi Burundi bukomeza kugirana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko Neva na Felix Antoine Tshisekedi, na ugashingira no kuri aya magambo yatangajwe na Edouard Bizimana, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi, ni ikigaragaza ko n'ubundi Katari itagifitiwe icyizere mu buhuza bwa M23 ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kubera ko ibi turabishingira mu kuba Felix Antoine Tshisekedi bivugwa ko yaba yamaze kwitandukanya mu ibanga rikomeye n'ubuhuza bwa Katari, ahubwo akaba yagiye kurebera muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, akaba aribo yumva ko ashobora kuba agiye gushyikiriza iki kibazo, akaba aribo bagikurikirana. Ariko hakaba hari abacancuro bakomeye cyane babarizwa muri aka gace, ndetse bikavuga ko aribo ashobora kuba agiye gukorana nabo, bakaba baza kuba bahangana na M23, kuko uyu Tshisekedi we atangaza ko inzira y'ibiganiro ubona ko idakora ndetse itanashoboka, ahubwo akavuga ko akwiye gukoresha intambara, ndetse intambara ariyo izarangiza kino kibazo. Bigaragara ko uyu Perezida Tshisekedi we adafite gahunda yo guhagarika intambara, ahubwo intambara aribwo yajya yatangira, ndetse ashobora kuba avuga ko bizarangira ari uko atsinze M23 yifashishije abacancuro adahwema kuzana, nubwo bazanwa bagakubitwa bagatsindwa bakongera bakagenda. Ariko bigaragara ko uyu Tshisekedi atigeze acika intege, ahubwo intambara bakenyere bakomeze, yaba M23 nibwo yajya yatangira. Ndabashimiye cyane ko mwabanye natwe ugeze aha ngaho uri kumva iki kiganiro. Kora subscribe tujye tubana mu bihe bitandukanye by'amakuru tukugezaho.